Pamirsa puncak karya ngentek linggih, mempedudusan alit medasar caru Wrespati Kalpa Agung, pancerupa ring pura dadia bendesa buduk, Preti Sentana bendesa Gerih, Banjar Tengah, Desa Adat Buduk Kecamatan Mengui, kelaksanayang nemonin Rahina Buda Cemeng Merakeh, tanggal 5 Agustus. Pemidabdab upacara sampun kekawitin dawak langkungan abulane lintang antung rauhin sulinggih pemangku nedunang prawarta kekarya miwah krama pengempon pura antuk wilangan pitung dasa 6 kakak pina kecihna bakti majeng ide Sang Yang Widiwasa. Manggala karya Inyoman Budiarto Mausang, ring pemargin puncak karya kepuput oleh ide pedanda gede raga simpangan Manuabe, miwa ide pedanda gede Bajra Sikara Yoga, Geria Saraswati Senapan Kediri, makudang-kudang sarana upekara katurang ring pemargin karya, sekade Surya antuk catur rebah, guru gana alit miwa Panca Saraswati, Madya Surya antuk Pulau Gembal saha bebangkit suci, pengantek linggi, pengingkupan, ayaban ide betara, pengubengan, caru ayam lima, mesenau, pengramekan, penyekjek karya, kantos mawinten mangku, puncak karya dados gala sanema utama, sejeroning nyuciang kewentanan pura dadia bendesa buduk, pinaka, lingge para leluhur Preti Sentana bendesa Gerih, lianan punika, sejeroning pemargin karya, wanta mata tujon nincapang serada bakti, ngerumah ketang pesekian krama adat, sejeroning ngemit miwang lestari yang dreste, miwah tetamian budaya Hindu Bali. Sadurung puncak karya, sampun kemargiang makudang-kudang edan upacara, sani kekawitin dawek tanggal siki Juli, inggih punika, kemargiang matur piuning raris ngelantur ngeruak, melaspas wewangunan, pewintenan prawarta kekarya, nuntun ide betara saha masang orti tur ulap-ulap, raris nunas tirta sida karya, mendak pengeraja karya, nek tegang, nunas kekulu, ngemargiang tawur caru Wrespati Kalpa Agung, pancarupa, melasti, ring segara batu bolong, mepepada karya, memem karya, kantos medengen-dengen calon mangku, sedurung puncak karya kemargiang. Napi kebawinen di tiang nangun karya sekadi asa puniki. Duaning suwe sabunen tenanan di tiang makarya nike teu bawinen di tiang radis dot pisan nangun karya puniki untang ni pisan sumangdeane damuh ide betara sareng sami pemekas ring bendesa budok puniki Preside Kerta Raharja mun sangkanin nangun karya puniki dumugi talar damuh ide betara landuh loh jinawi. Lianan punika, kelian pura Ketut Agus Pradona Ngodarang, kewentanan pura dadia bendesa buduk puniki, keempon oleh pitung dasa 6 kepala keluarga, sanirau saking desa buduk, Semanik, Balangan, Cengkok, yang Batu Denpasar, dan ngecen apresiasi sejeroning gegiras pesikian kramo dadia, mawinan kantos puncak karya, sampun Preside memargi antar labde karya. Semangat gotong royong semeton titiang ngongon karyo indek probeo nika sami punio saking semeton titiang dikiring semeton pura dadia bendesa buduk. Kuentan ngongon karyo niki dumugi je semeton titiang sami pemekas ring pesemetonan dadia bendesa buduk niki mangdo sida ngemanggang kesupertan kerahayuan terus data wetan ring sor penduh yang pramukawi. Risampun pemargin puncak karya ring tanggal 5 Agustus, edan karya kelanturang antuk ngemargiang penganyaran ring tanggal 6 miwa pitu Agustus. Raris ring tanggal kutus Agustus, kemargiang nyenuk mekebat daun nangun ayu, ring pura dadia bendesa buduk, ngelantur ngewaliang pengrajek karya ring pura dalem, ring tanggal si Agustus kemargiang nyegar gunung, ring pura ulun danu beratan, kelanturang antuk ngeluhur, utawi penyineban ring pura dadia bendesa buduk. Agus Sudiatmike, Miwagung Santika, Bali TV.